Weru TV. Kwa tani nendeke mubango ya Weru Njumaa tukeruare kana ruare baingi bakweregirite muno ende betenti nyari kinywa ende ruare woni bekirete irato bya ruare ne tukubanganite manto nkabo na kinya kende tucheto nyuma kaita katikura tukeda tukiwatana ire makwe mwana Martin Gichungen ndula kiana na iria na mutungiri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua rikiti ukinyandeni akate tukamero nonto vandiunga ya kiama ba kiama kia DCP kwantuko idatu ruare runjuma mosi na kinyantuko ya ntuko ikiumia kana Jumapili bakedera bareandene ya kade tukamero na Martin Gichungen ndula kedera nende akiara kia na Rigathi Gachagua kenda yuko imbi bibiongo baretete meru na kinyami bango irapainio ya kiama kia DCP oroberwari ya mwara tukubanganirite kenda tucheto kiama kia DCP kwa mukirwa na muromo yumene kirintu kwa mbere ya ndiunga yao ya ntukuidatu wa miru DJ Kiome kwa ndiunga ya Rais Ruto Ruju County ya Miru akiwa dirikari ya mutumani vanganiti ya kwandikiri arimikiri mubango yasha bamwe ba MCA badarakaniri guchiti yabatikuru ya ngabana mudomi njoke budget ya 2025-2026 kidira budget yete dira ikiguna mukari atokura gichunchi kibidatu na kiamudia keronroa daicho Mwana ni otoma dhidi oroberwari ni Maureen Kireminani Antone Antinyari kinyonge to PHINEAS IMAANA na mubango hiyo Weru Njumaa ukambiria Thaa icho chongwa orane nde wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ayiki njuri yatongeria wati mbarubawe yari mubangania wa kiama kia DCP medikalintori bakinyete mero kiri ndiunga ya ntuko idatu areba mukiri na nkiro akari nende bakiona niogwa timbarubone nde Gachagua ntuko yeruari nombete gukinyantere chechuka nkobona kinyamutindo ara yukete kanya kumenere bonene utungiria bwa Rais Ruto na kwendekithia atungate kibindi kimwake Gachagua nkoro kinonekete nende kugera mugwe kireba bunge bamero akiwa ende bawatire mbaru Rais Ruto kumabiria gitine na kinyabatedirite nende bayikubire mero kirimirandi ya gitomi na wetina mbere mududi muriyoki na dingatene na musafara yo na katumenye dicho nende Muthenya Jonarwa mutongiri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na kiama ya wetongeretwo ni mubangania munene wa kiama iki mithikari nturi ni baturite miro kwa ndiunga ya ntuku ithatu aria bambiririe tauni ya Chuka Gachagua akiariona ni akorota mutongiri wa mongo Rais William Ruto akiuga ati na iririe muringi kura ati akabokeria na nandi nethirite akiremani untu bobo kiria kiachomete kuya dhaijine kuragana banjenzi. Miaka 5 ni wizi na uwaji. Si ni makosa? Nyumene nkiama eje ethire kithungira taunine ya Nkubu. Gobo mnasemaje? Gobo mnasemaje?
Gachagua agita na mbere kwariria mwingi na ugite aja Meru no ukathirikara Rais Ruto gutumira karibu thuku akiuga kwantu bawe no agwikia mirandi ya weti na mbere minene akiuga naja kirimara na umenyinku akia mirandi kuonekana na akiuga mwankene jwangirije 47 Ruto no mwankaka no amwe na mbuto yawe. Umetudharau ya kutosha kama watu ya Mlima Kenya, umetuaibisha ya kutosha. Ati wewe kuliko utujengea barabara, kuliko utuletee maji, kuliko usaidia kina mama, ati unapatia watoto wetu pesa watupige alafu wakakunywe pombe. Na tukifukuza Kasongo wale vibaraka yake Giji, nisaidieni kumfukuza ndio kazi ifanyike. Tangu nitoke kuna kazi imefanywa hapa? Kazi imefanywa hapa? Ni wajinga si wajinga? Wabunge wetu, hapana sindikisha Kasongo kuumiza watu wetu, si ndio? Si Kasongo anatuumiza? Sasa nyinyi wabunge mnafuata Kasongo akiumiza watu ya nyumbani. Huyu mtu hataki sisi mema, amepanga kumaliza watu ya mlima. Nyinyi ndio mnasindikisha Kasongo na kumsimamia kumaliza watu wetu. Kirimithikari ntuli na ugite rojo Ruto erigeri kujaja Meru kiri muchemano jwari miberia akiuga rira ari waziri na tigite mbeu cha ng'ombe indi thaiji Ruto na kamatire ikia kwao na wega Gachagua akiromba mwingi bagetikiria